Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birayên migodarê dike silav û rehmet û bereketa Xwedê Teala li ser me we hemûya be. Ez îro dixwazim bi çend kelîme beza êrk û wezîfa Müslümanan ê aliman bikim. Li gora bîr û baweriyê min dibû ku ez çewt û şaş bim têda kêmasî noxsanî hebe hûn dikare lê zêde bikin. Bîr û baweriyê ku îro di rojhilata navîn de heye ku xelkê wî Müslüman in, desthilatdar û sîstemên rojhilata navîn tenê mafê axaftinê daye aliman. Ev jî kêmasî noxsanekî di kar û êrk û wezîfa aliman da pêk tê, alim li gora ku jê tê xwestin rola xwe di qadê jiyanê de nalîze, ev jî ji bona Müslümanan ji bo aliman kêmasîkî berbişav bi awakî zanebûn ji alî sîstema va tê pêkanîn. Mesela endezyarê çandinî yani mühendisê zîraetê, endezyarê makine em bibêjin hiqûqzanekî, dema endezyarê makînê behsa çêkirin û tevxistana makînê dike, bi awakî teorîk derdkeve qise dike. Çawa endezyarê zîraetê behsa xêr û xweşiya zevî û ziyan, zevî û çandiniyê de ku dixwaze ji xelkê re bibêje zanînê ji xelkê re bibêje, zanîna çandinî, çandinî çawa tê çandinê, zîraet çawa tê rêjberî çawa tê kirinê ji xelkê re bibêje, divê ji hiqûqzan çawa behsa hiqûqê edaletê dike, divê ew tenê bi awakî teorî ne, her wisa endezyarê makîne, ew makîna mühendisî divê dakeve qada jiyanê fabrika çêke, ava bike, makînê tev xwe çawa tê tevxistinê, çawa tê çêkirinê bi awakî praktîk jî pêk bînivere. Hiqûqzan eger dozger e, eger hakim e, eger parêzer e divê cibê xwalxwe ke li gora ku hiqûq tê xwestinê hiqûqê em biryar bide. Her wisa mühendisê çandiniyê, endezyarê çandiniyê jî ê zîraetê jî ew jî dakev zeviya mêrg û zeviyan çandiniyê bike ji xelkê re bibêje û her wisa ku kare bi hem teorî hem praktîka wî hevdû temam bike, hem menfiata wan jê derkeve, hem di fêda wan da bi, di berjewendî wan da bi, her wisa di berjewendî civakê da be. Gava mirov xwedî vê hişmendiya hanê nabe, divê mele alim, kesê ku li ser navê dîn qise dike, çawa behsa ilm û irfan û edeb û exlaq û edaleta İslamê dike, divê ev tenê bi awakî teorî nemîne, alim derkev qada jiyanê, dakev qada jiyanê, her wisa tiştê ku li menberê, li kursî, li vê dere qise dikir, divê di qada jiyanê da jî, di nava civakê de jî viya tetbîq bike, ku xêr û xweşiya ku Îslamê ji civakê re xwestî, ew jiyana ku Xwedê Teala layiqê civakê dîtiye, ji bo ku civak ji wî îstifade bike, divê alim û mele wezîfa xwe teme wezîfa xwe hem di warê teorî de çawa ana ez qise dikim, hem di warê praktîkê de divê pêk bînivere ku ew xêr û xweşiya Xwedê Teala layiqê Müslümana dîtî, însana dîtî, mirovatê dîtî, hişmendiyeka îlahî di nav xelkê de bicî bibe ku karibe feyde bide hem şexsê merva hem jî bide civak û kes û hawirdor û malbat û nas û xismê merva. Lê mixabin desthilatdarê rojhilata navîn, sîstema rojhilata navîn tenê mafê axaftinê dayê mela, dayê aliman divê li gora bercewendî mînê siyasî, welatê mînê siyasî, bercewendî hîzb û partiya min tu qise dike, ji wî zêdetir ez maaşê te didim, karê te tenê di mizgeftê da ye, camî, İslamiyet û mele di mizgeftê da heps kirî, divê mele karê wî tenê di mizgeftê da bibêje, tev li karê jiyanê nebe û tetbîqata wî neke. Eva jî kêmasîkê mezin êrk û wezîfe, êrk û kêmasiyeke mezin di êrk û wezîfa mele da pêk tê, dema mele tiştekî divê Müslüman guhdarî dike, gava da qada jiyanê da ev tişta tetbîq ney tetbîq kirinê, xelk viya kêmasî ji Müslümanan re dibîne, ji mela re dibîne, ji alima re dibîne, divê alim û mele wezîfa xwe nake, rastiyê nabêje, rast nabêje û her wisa naxwaze desthilatdar û sîstemên rojhilata navîn ku nahêle alim ji mizgeftê derkeve. Ji ber vêya
گاوا مرو بحث خیر خوشی اسلامی دکه گاوا مرو بحث عدالت اسلامی دکه گاوا تو بحث ادب اخلاق اسلامی دکه دوید تو هم د واقع تئوری چو آن اسباز دکم و هر وسط دا که قادا جیانی ام به کاملیت ته به جباتت ته به جماعت ته به دوش خط که رحم به همیش بده تطبیق کردن کو کار به خیر و خوشی خود تعالی لایق متیتی کو ام به اثری و د جیانی دا تبگره گاوا وسانه به بتنی کزین که مناب محافظه کاری در کتنه تنی پاری معلومات دینی بامان هیه یا الله بسم الله الله اکبر چند کلمه دویجو خلقه دخابینه و همو لبو تفکری وان لدوره پرنسیبی سیستم اسلامی به وی شکل نه عدالت نه حق نه حقوق و نجی ام به او خیر و خوشی خود تعالی جواکی رخواستی لجواکی ده پافره کنش بروی بله بدلی بیاهی بله قدری بیاهی تو خانده گوهرین خودت نه گوهرینه دوید تو اول خواه بگوهرینه اف وظیفات تنی وظیفه ملا نقصدانه هر وسا ملا دوید دا کم کولانا شیخ دا کم کولانا عالم هر پسپور دا کم کولانا او وظیفه کو او تشتا کو خواندی علمی کو خواندی و علمی خوال سر جوا که هر کس دوگارا خواه تطبیق بکر کو خود تعالی جی و خیر و خواشی کو جوا که رخواستی بده آن ورنه به مجاره که نویسان دو مگوتو بو سیستم روشتاتا نابین تنی باغازی دایه ملا هنکه نویسان دو باش باغازی چی یعنی تنی قصه بگه گوری والا تشتی کدوی بردای تنی تشتی بردای قصه نکه تشتی کدوی ده جواکا مزگرت در ام بویژن تو آخره کیوتونه جمزگرت در نوا چارشی نوا بازار نوا سوکاک نوا تجارت نوا مکتب نوا دبستان نوا پرورده قبل وان درا تو تاثیر کیوتونه به وی شاغی شواد تو تاثیر کیوتونه تو باندورا کیوتونه و خیر خوشا وجدانه که قبل مله عالم آیت ادخونه حدیث ادخونه دوی اول دجیانا ویدا گهرنی شکه پاشی د جواکی دا گهرنی شکه قبل د جواکی دا گهرنی شینه که وی شاغی تو باندورا که سر جواکی چه نبود که باندورا و چه نبودی و شاغی او خیر و خوشی خودت را جمره خواستی و جمره امجی استفاده نکن و شاغی ته گوتنه مسلمان نباشه مسلمان نزانه مسلمان به عدالت مسلمان همو تشتی خراد که سوی مسلمانه دگل کو ناهل مسلمان دا که قادا جیان اسلام تطبیق بکه عدالت اسلامی به تطبیق کردنوی به پسپوریوی به زانایوی ام به دکار ور میدانی اگر با 400 سال اگر با 1000 سال اگر با 500 سال اگر 1000 سال اگر 1000 سال یعنی گیج سال نه اگر با 560 سال مشخور قانونه که نظام که دانانیه مش عدالت اسلامی فهم نکریه ام نزانن اسلام ریوه بریا جیانی سیستم که الهی ام هنا بیا نزانبن خالی سریوان مسلمان به او مسلمانانا چه zulüm hak bakı var serivan o çe hak bakı te serivan o tu kese ki bra beravana keve lavra tu gora dini xode naji o tu naxwaz beji tu naxwaz ba'almji naxwaz ferji bebe lavra xode ala ve şali kharet beke ve tu ali kharet ne ke lavra tu gora dini wi gora biru bawri wi gora fermani tu naji hatta xode al kharet beke hatta jarigden bim dkhir khoshida assalamu alaykum ve rahmetullah